Dobro večer. Dobar dan. Koliko puta možda? Biće pucnjava. Biće. Grmić. Da. Da. Okupili smo se danas. Svi U ovako velikom broju. Da. Kako bismo pričali o nekim Jednom filmovima. fenomenu ovogodišnjem. Fenomenu, da, ako možemo pod jedan nazivnik staviti. Tako je, da. Biće u 2 dijela. Pričat ćemo o famoznom Barbenheimeru. Ili ti o filmu Barbie i Oppenheimer. Tako je. Barbenheimer, fenomen koji nitko nije tražio i koji nitko nije Zaslužio. predvidio da će se dogoditi, a Da. nije ni zaslužio. Neki nisu zaslužili. Da. Ali evo, to se dogodilo i otkako je prije nekoliko tjedana u isti dan su krenuli ta dva filma, ljudi su masovno počeli ići gledati jedan za drugim te filmove, tako da imamo sad fenomen zvan Barbenheimer. Da. I posvuda po netu, pa evo i mi smo potpali pod taj utjecaj. Jesmo, da. Naravno. Evo nas. Ubrzo. Yes! Krećemo prvo sa... Filmom Barbie. Barbie je imao jedan veliki budžet, mislim solidan budžet, u biti od $145 milijuna. Da, između 128 i 145 jer nije točno jasno. Da. Sad, nije točno obznanjeno kakav je bio budžet, ali Tu negdje. Da, tu negdje. I sada do danas u box office-u je ogromnih 1,2 milijarde plus zaradio. Za sada. Mislim da je još i u kinu, jel da? Da, više od pola milijarde u Americi, a ostatak je worldwide, znači milijarda i 206 milijuna i sad još ti manji brojevi. Da. Tako da ogromna zarada, što bi ja rekao... To će biti Barbie 2. Da bi moglo polučiti novi nastavak Barbie, s obzirom da je to jedna dobra kombinacija za tvrtku Mattel koja je zapravo prvotno i došla s idejom da se napravi ovakav film. Vjerojatno je više zaradilo nego film. Da. Film je to koji se nama dvojici nije nešto posebno svidio, doći ćemo do svega toga zašto i kako. Išli smo ga zajedno gledat hrabro, bez imalo zadrške smo to odradili. I nismo išli gledat zaredom Oppenheimer i Barbie, nego smo to potpuno razdvojeno odradili. Sva sreća. Sreća, ne znam da mogu 5 sati. Da, ja mislim... Pogotovo s ovim filmom sa Barbie. Da, to uopće nije pametna odluka. Znači 5 sati provesti u kinu sa 2 potpuno različita filma. Ok, izašli su u isto vrijeme, ali kako može biti pametno gledat 2 filma koja ne traju malo? Da. I potpuno različita filma i onda, kak ti možeš biti skoncentriran već 5. sat gledanja nečeg? Ja bi sigurno zaspao. Pa i zaspao, i bio bi gladan, i bio bi žedan, i morao bi na toalet, i sve ostalo. Sve, ja. Mislim, tak da ali dobro, to je sad trendovski. Trendovski se to tako gleda. Da. Ovaj film je napravila Greta Gerwig, pardon. Zajedno sa, to jest ona režirala i napisala je zajedno sa svojim mužem koji se zove Noah Baumbach. Tako je, da. Ovo je 4. ili 5. film ili čak 3. da baš samostalno kao redateljica. Nisam siguran. Pa ja znam njena prethodna 3 filma. Jel? Da, ono je, mislim, najpoznatija Lady Bird i Little Woman. Da, Little Women i Lady Bird. I ima još jedan ranije i mislim da su to njena 3 koja je samostalno režirala. Da. A taj jedan ranije ne znam kako se zove, ali nije ni važno. Greta Gerwig slovi kao jedna od slobodnih umjetnika u Hollywoodu. Jedna od onih kao novih glasova, žena ima samo 40 godina i tu i tamo se pojavljuje kao glumica u nekim filmovima, recimo White Noise sam je zadnje gledao sa Adam Driverom
glumila je njegovu ženu, ja mislim. I žena onako slovi kao novi neki val nezavisnih redatelja koji balansiraju između tih studijskih zahtjeva i svoje neke kreativne vizije i uspijevaju progurati svoju kreativnu viziju u taj svijet milijuna i milijuna. Ove uloge, znači svima poznate Margot Robbie i Ryan Gosling, tu su još on kao glavni. Kate McKinnon, ona meni najpoznat, mislim ima sad ona već filmova, ali iz SNL-a, da? Da, Saturday Night Live. Tako je, da. Michael Cera je tu, Helen Mirren kao narator, Will Ferrell se pojavio, jel da? On je CEO Mattela. Tako je, da. Karikatura, oni su napravili karikaturu samih sebe. Kroz njega, jel? Da. I tu sad je još jedna kao obitelj, majka i kći. Majka je America Ferrera, po imenu Gloria u filmu. Ona je, ne znam, iz Ugly Betty, ona serija što je bila. I kćer je glumi, zove se Ariana Greenblatt, Saša u filmu. Da. Ona je imala uloge u nekim od Avengera, glumila je mladu Gomoru. Onaj Love and Monsters, ne znam si gledao taj film. Jesam, baš mi je bio dobar. I sada zadnji film što je s Adam Driverom izašao je 65 da, akcijski SF, ali nisam ga gledao i sumnjam da hoću. Također. Pa to je to u biti što se tiče uloga nekih. Pa da, ima još... Da, ima ih, mislim... Ima još, recimo, Michael Cera glumi tog Alana, to si spomenuo, zna se, jel, Ryan Gosling je Ken, Margot Robbie je Barbie, oni su dvoje glavnih likova. Ima zanimljivih cameo uloga, znači oni koji su se neočekivano, bar meni, nisam se previše raspitivao ko su u cameo ulogama, ali meni neočekivano da se John Cena pojavi kao Merman, to jest... Da, Ken, ali Merman. Ne znam, jesi išao na IMDb. Ja sam išao čisto da vidim neke uloge, neke glumce koje ne znam, na pogledam. Ja sam se smio zašto sve piše Barbie. Da, svi su Barbie. Nisam ni izdvajao imena tih glumica. Nisam ni ja na kraju. Jer ih ima brdo koji su onako, tu i tamo koji film, koja serija se pojavljuju, a svi glume različite iteracije Barbie lutke. John Cena je kao jedna cameo ulozi Rob Brydon, koji je meni isto presmiješan glumac, mislim presmiješan. Dobre su mi njegove komične uloge. On je, mislim, onaj Sugar Daddy Ken. Da. Sugar Daddy Ken. I Dua Lipa je sve sirene Barbie. Dua Lipa, pjevačica. Tako da eto, ubacili su i takvih. Da, pa dobro ona je i za soundtrack, ali da, isto. Da, ona i pjeva, da. Htio sam nešto malo ispričati o produkciji koja je bila poprilično kompleksna i dugačka za sam film. Ne znam koliko si čitao o tome kad je započela produkcija i koliko je to sve trajalo. Znači, Mattel je 2009. došao s idejom filma za Barbie. 2009. godine, znači od tog ima 14 godina. I potpisao sa Universal Picturesom i tu su se spominjala neka imena, neki režiseri, scenaristi, uloge već neke. I to je sve propalo jer je istekao vremenski rok do kojeg se moralo nešto realizirati. Onda 2014. je Mattel potpisao sa Sony Picturesom i tu je bilo isto hrpa poznatih imena vezana za taj projekt. I Amy Schumer je u jednom trenutku bila kao i scenaristica i naslovna uloga, kao trebala je biti Barbie. Međutim, ona je otišla zbog, kako kažu, creative differences. Da. I tu se povezivala poslije nje Anne Hathaway kao Barbie, moguća, ali ni od nje nije bilo ništa. I onda tek 2018. je Warner Bros. Pictures preuzeo projekt i 2019. Margot Robbie potpisuje za glavnu ulogu i kao producentica. Ona ima i svoju neku kuću producentsku. Da, ona je kao
pa ajmo reći, vodeći producenti, najpoznatije ime među producentima tog filma, ona sama je prišla Greti Gerwig i obavila razgovor s njom da bi htjela da ona režira taj film. Znači, eto, na kraju je 2019. 2020. taj razgovor obavljen i tu je ona pristala na projekt i tu je u međuvremenu i COVID došao i sve ostalo, znači od 2009. na ovamo Mattel pokušao napraviti Barbie film i evo ga, sad ga imamo. Viš, zanimljivo si jedan sad, nisam znao da je Universal prvo potpisao, zato što je Oppenheimer izašao pod Universal, jel da? A to je prvi film s Universal Nolanov, a prije radio s Warner Brosom. Aha. I valjda je bila neka nije svađa, nego ne znam sad točno, ali znam da je valjda Warner Bros. Kada su radili na marketingu Barbie, radili su namjerno, su htjeli ispustiti Oppenheimeru, to je njihov kao marketing, šta ja znam, pokopati ih, ajmo reći. Ali svaki put kad bi kao Barbie pikala, kad bi se gledanost išla gore, isto je tako zajedno jedno drugo povlačilo i Oppenheimer. Tako da da. A eto, Universal je bio u priči nekad davno prije. Da. A sad je Nolan pod njima izdao film. Da, to je što se tiče same produkcije. Ja, evo, htio sam prokomentirati malo s tobom kako si imao očekivanja kad si saznao da dolazi Barbie film, da vidio možda trailer prvi ili neki, kak se to kaže, nije trailer nego onaj... Teaser. Teaser i te fore, kad su izlazili, kad je tek počinjao marketing za taj film i kad su se ta imena pojavila, ko je režiser, ko su u glavnim ulogama i to. Kako si imao točno očekivanja od tog filma? Iskreno nikako. Mislim, to mi je film koji sam očekivao da će biti mislim isto što je s Transformersima i G.I. Joe, neka obična priča, nešto čisto samo korištenje tog IP-a, ništa posebno, jel da, tu nema sad neke prevelike priče što se tiče Barbie. Baš kao igračke, jel da. Tako da nisam očekivao, mislim, nije me uopće zanimalo, iskreno. Totalno sam rekao Barbie aj dobro, isto kao što Gran Turismo. Da. Jel? Na kraju je nas dvojicu na gledanje Barbie povukao Oppenheimer. Je, da. Realno gledajući, mi smo zbog Oppenheimera i tog što su se ta dva filma povezali, mi smo otišli pogledati Barbie, inače vjerojatno nikad ne bi. Nikad ne bi gledao Barbie, da. Da. Ovo što se tiče Margot Robbie, mislim da je to logičan izbor. Mislim da niko na svijetu nije rekao ne odgovara mi ona za tu ulogu. Da, ona je savršen izbor. Koji Brian Gosling za Kena, meni on baš onako... Je dobar, da. I dobro je odglumio i baš je mislim, s njim kao likom nisam baš previše zadovoljan kao kak je napisan Kenny i sve to, ali on što je odglumio, one scene koje ima, meni to bilo odlično. Pa isto tako i Margot Robbie. Da. Bilo mi isto super, s time što je imala za raditi. Da. Ali općenito, gluma mi je okej u filmu. Dobro je. To je po meni jedan od najsvjetlijih aspekata filma. Pa, to da i set dizajn. Da, production design. Da. To je broj 1, gluma broj 2, to bi ja rekao dvije pozitivne stvari na koje otpada veći dio moje ocjene za taj film. Da, je, i meni isto. Ostalo sve mi onako, mislim, i može da taj film je onako, koji kasni, to je film koji je, u biti je jako, mislim 2009. Iako ništa nije bilo napisano onda, ali u to vrijeme da je izašao, možda bi još i onak... Više imalo smisla cijela priča. Te poruke su onako dosta... Preočite su, mislim, biti feminizam, jel da? A mislim, feministička poruka definitivno, to je 1/1, tu nema se o čemu drugom pričati, ali to je, ajmo reći, kao priča je metafora i za odrastanje, coming of age, iz djevojčice u ženu, jer Barbie je prošla iz tog nekog savršenog
svijeta, iluzija u kojem se ništa loše ne može praktički dogoditi, što bi trebalo predstavljati djetinjstvo, kroz nekakve brige, pitanja, događaje, ljude, upoznavanje stvarnog svijeta postaje na kraju žena, jel? Tako da to je isto metafora za coming of age. Da. Sad, koliko je to dobro odrađeno i koliko je to dobro prezentirano, tu baš nisam baš zadovoljan. Očekivao sam više, ali baš mi je zbučkano dosta toga. Pa da, mislim, to je sad onako dosta, ne znam kako bi rekao, paradoksalno. Slažem se. Znači, film je puno više ponudio nego što sam očekivao. Puno se nekim ozbiljnim i drugačijim temama bavio, ali kako ih je napravio, dosta ofalje djeluje. Ja imam osjećaj da se oni nisu mogli odlučiti jel prave film za djecu ili za odrasle. Da. Znaš kad imaš animirani film i znaš da ga praviš za djecu, ali ubaciš elemente za odrasle. Da svi budu zadovoljni. Znaš da je to za djecu, ali i odraslima neće biti dosadno, imat će što vidjeti u tom animiranom filmu. Ovdje, ja nisam siguran, pola šala mi je šala napisanih, šala dosjetki, dobacivanja, kako god to nazovemo, napisano onako za odrasle, a pola scena mi je kao čisto za djecu. I uopće se nisam mogao odlučiti sad. Film ima, PG-13. Da. Znači, parental guidance do 13 godina. I to bi trebalo biti kao, znači, to je jako blag rang, to mogu svi gledati. Ali opet imam i šala gdje je i razmišljanja, i monologa, i dijaloga koji su... Pa i tema isto. tema koji su puno ozbiljnije od djece. Imam osjećaj da djeca da odu gledat, ostaće malo zbunjena, bit će im super ovo šareni svijet, Barbie World, glazbeno-plesne točke, sekvence, i sve to će im biti zanimljivo i zabavno i sigurno će im biti divni, krasni Margot Robbie i Ryan Gosling kao Ken i Barbie, ali s nekim drugim aspektima svega će biti zbunjeni i neće im biti jasno i što sad ovo, zašto sad ovako i zašto sad onako. A mi odrasli smo zbunjeni s ovim dječjim segmentima ako već posežeš za toliko ozbiljnim temama. I sad gdje smo? Na pol puta, najgorih pol puta, ne znaš za što da se odlučiš. Pa mislim da je cijeli takav film i sa svojim porukama i sa svojim nekim likovima, sve nekako izmiješano. Doslovno ispada kao da od 2009. snimaju. Da, ali nije, znači, stalno pa ponovo snima, tako izgleda nekak da je skrpano, ne znam kako bi rekao. Od toga pa do svih tih kao nekih poruka i tema koje se provlače, to je sve neka salata svega nabacanog. Da, baš dijelo nabacano. Da. I isto tako pa i likovi, to jest likovi kao, Will Ferrell kao CEO, jel da? Gdje kad Barbie dođe u kao stvarni svijet i kad oni nju vijaju, jel da? To mi onak djeluje da se muti se ta neka granica između kao Barbie worlda i pravog svijeta. Gdje bi oni, Barbie worldu kakvi su, takvi su, jel da, taj neki nije kod crtani, ali dječje je mašta, jel da, sve lepršavo, goofy, I onda kad oni vijaju kao cijeli taj odbor zajedno sa Will Ferrellom, onda oni, onak isto tako. Oni padaju smiješno na glupasto. Lete po tom studiju, da. Mislim, sad to može kao biti oni kao jesu odbor i CEO i direktor i Matela, pa kao to se pretače, ali realno ne. Htio sam reći, baš sam ja to primijetio, kad si već napravio to da ima kao prelazak Barbie Worlda u stvarni svijet i obrnuto, onda moraš pojasniti mehaniku toga. Da. A mehanika toga uopće nije jasna. Jer mi želimo znati, ne moraš se ti pretrgnuti od objašnjavanja. Oni su stavili kao baš da je djeluje dječje, moraš letiti avionom, moraš malo čamcem, moraš malo ovo, moraš malo ono i onda dođeš u stvarni svijet, u redu. Ali
ja sam mislio da samo u Barbie svijetu ona može tamo letiti do auta i kad pusti tuš nema vode i kad pije iz šalice nema ničeg u šalici i kad jede ono ne jede, ali onda mi u stvarnom svijetu se događaju stvari koje mi djeluju kao da su isto u tom Barbie worldu. I gubi mi se točno to što si rekao, gubi mi se ta granica i nije mi jasna mehanika kad, što, zašto funkcionira. Ali valjda su i oni kao spisatelji, muž i žena, jel, odlučili, ba nije to važno, važna je poruka. Tak se meni čini. A zapravo meni ok, važna je poruka, važna je ta feministička misao koja je prožeta cijelim filmom u redu, ali malo gubi mi na težini kad nisi razjasnio neke osnove. Mogu se ih vrlo jednostavno objasniti. Da. Pa da, samo malo ekspozicije fali i to je to. Da. Ali ima tamo dijelova gdje ona kao pije vodu, pa u pravom svijetu, pa se zalije vodom, kao što nije navikla. I sad tu su kao postavljene granice i onda se dogodi ovako nešto gdje nije, gdje je onak isto ko da su tamo, ne znam, nekak glupa su. Da. Mislim, to je jedino što bi mogao izvući neki smisao je da su kao, jel da, pošto su oni vlasnici Mattela i to jest vlasnici, dioničari, direktori, menadžeri, šta god sve, pa kao, jel da, oni su to njihovo dijelo, šta god, iako se dela posao već, ne znam, Barbie koliko godina i u filmu se, jel da, upoznaje pravi, kako se zove, zaboravio sam. Prava, Ruth, prava kreatorica Barbie lutke. Da. Tak da to mi je onak. I isto oni kao, kad oni vijaju Barbie i ona uspije pobjeći, ode, vrati se u Barbie World i sad oni idu u Barbie World. Kao za njom. I nema ih. I zaboravi se na njih i onda na kraju filma se samo onak pojave. Da. Nekonzistentnost u tim nekim stvarima i onda mi to sve nije slijepljeno dobro. Moglo je ostati goofy, mogla je poruka biti ista, moglo je biti tako poludječje, ali onda ima redoslijed događaja i povezuj stvari kako treba, jer onda će ti film dobiti na težini. Ali koliko ja vidim, evo, ovo o čem mi pričamo, ima ljudi kojima iste stvari smetaju, malo sam i slušao po netu i čitao po netu, ali većina ljudi je, ne zanima ih taj dio, nego važna je poruka koja isto meni dosta tu, onako ima stvari o kojima još možemo pričati, ali kao važna je poruka, važna je misao i da se sve to prenese na gledatelja i kao s tim je film uspio. Ja baš i nisam uvjeren u tu priču. Da. Mislim, znaš sami početak, odmah referenca na Odiseju u svemiru 2001. Margot Robbie stoji kao velika lutka i čuje se legendarna glazba iz tog filma i djeca razbijaju te lutke kao majmuni što su tamo razbijali, šta su već razbijali. Odmah imaš ogromnu referencu i ogromnu tu glazbu i sve i misliš bit će film prepun referenci na neka važna filmska literarna djela. I tu i tamo toga ima, ali isto onak čas mi se referiraš na nešto jako ozbiljno i važno i kulturološki relevantno filmski, knjiški, a čas onak imaš crtane plesove gdje se ne znam. Kao da fali film patio, to jest fali mu identitet, kao da ne zna što želi biti. Da. Ne znam kako bi to rekao najbolje. Ima svega, to je sva neka mješavina koja se na kraju raspadne. Pa ono što sam te pitao za očekivanja prije nego što je film došao i sve. Znači meni je ostao sad isti osjećaj. Ja nisam znao šta da očekujem. Ja sam pogledao trailer, vidio imena vezana za film. Mislio sam pa ovo ima šanse čak biti nešto dobro. I onda sam vidio ocjene. Znači film je na IMDb-u 7.4. Na Rotten Tomatoesu kritičari mu daju 88% pozitivan rating, publika mu daje 83% pozitivan rating. Znači, vrlo, vrlo visoke, ozbiljne ocjene je dobio posvuda. To su, ajmo reći, dvije najpoznatije stranice za ocjene filmova, pa onda uzeo sam te ratinge.
čitao sam tu i tamo koje, ozbiljne kritičare što pišu o tom filmu i onako, ljudi su uglavnom baš teška pozitiva za Barbie. A ja i dalje sam ostao onako kao i prije nego što je došao film, uopće ne znam s čim bi ja to, i baš zbog tog osjećaja, ne znam s čim bi bio toliko oduševljen, i baš zbog tog osjećaja sam ja ostao otprilike isto kao što sam i bio prije nego što je film došao. Ne znam kud bi s tim filmom. Mm-hmm. Nit mi je dječji, nit mi je odrasli, malo mi je preodrasli, malo mi je malo su poruke preozbiljne, malo su predječje. Ne znam, nije se film odlučio, barem po meni, a i po tebi očito nije se film odlučio šta će biti. Pa da. Je da. Kažem, ja kad nisam, znači, nije me zanimao uopće. Nisam imao nikakvo očekivanje, ali kad sam gledao film, možemo reći da sam dobio neka očekivanja s tim kako su krenuli s tim temama i to sve. I u biti ta prva scena kako je napravljena kao referenca na Odiseju. I onda onak gledam, dobro, a zašto tako? Zašto tako rade to? Baš onak, fali neke kohezivnosti, ne znam. Da, to se totalno slažem. I nije samo Odiseju svemira, recimo, jesi vidio na Matrix referencu. Da, s papučama i štiklom. Štikla i papuča. Odaberi koje ćeš. I naravno ona kaže, aj dobro, daj štiklu. Ne, moraš uzeti papuču, daj štiklu. Moraš uzeti papuču i na kraju ona mora uzeti papuču. Jer, mislim, nismo ni spomenuli samo uvodu priču, mislio sam samo osnove reći. Znači, Barbie živi u plastičnom svijetu, gdje je sve savršeno, Barbie world. I Margot Robbie je stereotypical Barbie. Ona je kao ona stereotipna Barbie. A taj svijet je prepun i ostalih Barbika koje su President Barbie, Mermaid Barbie. Da, ima ih milijarda kao što je Mattel izbacivao te proizvode. I u tom svijetu sve je savršeno, loše stvari se ne događaju, sve je divno, krasno. I Ken u tom svijetu postoji samo kako bi on cijelo vrijeme nastojao impresionirati Barbie i živi na način da želi samo da ga ona vidi. To je njegova smisao, njegov smisao postojanja. I stvari se počnu čudne događati tako što u jednom trenutku Barbie počne razmišljati o smrti. Da, i kaže to naglas. I tu stane ples i svi što. I uglavnom počinju se odvijati misli koje do sad nikad nije imala i tu mi isto, recimo, priča uopće nije dobro to napravila. Ok, ona sad počinje imati te misli i sad ti čekaš da vidiš objašnjenja odakle njoj te misli. Objašnjenje je da se osoba koja se igrala s njom kao Barbikom počela imati takve misli. Da. I onda ona odlazi u stvaran svijet naći tu osobu da bi riješila to, da ne bi se više tako osjećala. I cijela ta mehanika toga, zašto bi se Barbika osjećala tako, zato što se njena vlasnica koja se s njom igrala osjeća tako. Mislim, uopće to nije dobro objašnjeno. Ja i dalje ne razumijem. Možda da pogledam još jednom, možda bi nešto bolje razumio, iako sumnjam, ali neću pogledati još. Nema šanse. Eventualno mogu tu i tamo koju scenu na TV-u pogledat kad negdje za koju godinu bude išlo. Ali ja tu mehaniku i dalje ne razumijem. Ta mama Gloria se igrala s tom Barbikom i imala je neke crne misli, jer je, ljudi moji, u životu svi nekad imamo crne misli. I sad je to utjecalo na Barbie. A kak je onda sa ostalim Barbikama? Svako se s njima nekad igrao, svako je nekad odrastao. Koliko ljudi je povezano s kojom Barbie? Oni su kao scenaristi odlučili, nije to važno. Da. Jel' tako? Pa da. Nije to važno. Važno je da mi prikažemo kako ona odlazi u stvaran svijet i šta se onda događa. Pa meni je važno, mogu si tu mehaniku napraviti. Zašto je teško kao scenaristima tu mehaniku malo pojasniti, malo, ne znam. Pa, rekao bi da manjak iskustva ili nečega kod njih, malo oni imaju
Oni imaju iskustva. Pisali su solidne filmove. Da, to je najgore. Ja ne znam koja je stvar u vezi ovog filma, ali stvarno da te neke stvari su još ono sa Kenom, kad je on došao tamo pa je kao otkrio patrijarhiju i pa se vratio. Znači u biti ovako sad, kako sam ja shvatio, da taj Barbie Land, u biti to djeca, ajmo reći, drže živima. Oni se igraju s barbikama, njihova mašta stvara te avatare, kako god, ne znam. Da. I sad kak je Ken došao i kak je otkrio, on se vratio u Barbie Land i odjednom postoje te kuće kao što on Dojo Macho Casa House. Da, on je od Barbie i njih kuća napravio tako je, da. Dojo Macho Casa House. Da. I sad ta kuća kao postoji u pravom svijetu, ali kao igračka normalno, da. I to sad kao prodaja Da. Isto mehanika toga nije objašnjena. Kako sad odjednom, Ken je to, vidjevši pravi svijet, vratio se u Barbie svijet i napravio je patrijarhat gdje su preoblikovali kuće, sve ono što si rekao, i sad u stvarnom svijetu se to reflektiralo na način da prodaja tih kuća ide ko luda. Da, niko njih je izmislio, napravio niti šta, jel da, dizajnirao šta god. Barem to nismo vidjeli. Odjednom, samo, znači u tom trenutku kad su oni lovili Barbie, Will Ferrell, jel da, kao CEO i ostali, u tom trenutku su te kuće postojale, odjednom se prodaju. I, znači, lova do krova, jel da. I sad, kao CEO firme, jel da, znači dobiva hrpu novaca od tog, kao, ali to ga ne zanima. On ide kao za Barbie, ne znam, Barbie je bit svega, ne znam. Gdje se na kraju, jel da, ispostaje kad oni konačno dođu, odjednom kad se pojave na kraju filma, kad se sve već riješilo, znači nepotrebni su, onda je Barbie, jel da, stereotypical Barbie. Margot Robbie rekla kao da ona, ne pričala nešto, zašto ne bi bila neka najobičnija Barbie, kao majka, šta god. I ovaj lik iza kao rekao, kao, super, to će se prodavati, i onda je Will Ferrell kao, odlično, to je sad je super, sad novci su super, a onda kao nisu bitni novci. Da. Ne znam. Da zbuni, s tim, ne znam, ja bi to najbolje nazvao mehanikama, zbuni film, kako se to moglo sad dogoditi. I poruke su ono što kao trebaš izvući iz filma, nije bitna sama radnja, ali meni je bitno da... Bitno je. Bolji je film. Bitno je radnja kako će prenijeti jednostavno poruku. Da. Ovo je sad tu nabacano i sad poruka je doslovno. Znači mogli su sjesti pred kameru i reći nemojte, ne znam, poštujte žene mogu ovo šta god, znači od koliko, sve su mogli sam reći i otići. Tu sad s nekom klimavom radnjom i doslovno nisu nikakvim prevelikim metaforama skrivali svoje poruke. Da, metafore jesu, ali nisu neke... Pa čak nisu kad je ova Gloria, kad je na kraju imala svoj rent. Da. Šta se žena proživlja, šta se mora biti. To mi je malo isto bez veze. To brdo ljudi je oduševljeno time, a brdo ljudi je onako... Metafore su bile očite do sad i još si sad tim monologom to išao zakucat do kraja. Ja sam si preveo cijeli taj monolog i imam ga potrebu pročitati zato što mi je isto diskutabilan. Da. Rekao bih da 80% toga može i neki muškarac reći kao svoj problem. Pa, to mi prvo, znači čim sam ja nju slušao, to je meni dolazilo. Mislim, nisam žena, nisam proživio normalna stvar. I ja bih rekao da muškarcima u startu je povoljniji i bolji položaj, jer muškarci su pisali povijest i taj feminizam kao pokret dok god nije kopanje očiju drugima, ima svoj smisao i svoju težinu i ništa mi od toga ne želimo diskreditirati i reći da kao, mislim, svi imamo žene u svojim životima, bile to majke, cure, žene, supruge, sve ostalo, sestre i tako dalje, s kojim imamo dobar odnos i poštujemo ih i one poštuju nas i drago nam je kada uspijevaju i u poslovnom svijetu i u
privatnom životu i sve bi dao za njih. I sve bi dao za njih i pomogao bi im uvijek i sve jednako kao i nekom muškom prijatelju, bratu, ocu i sve ostalo. Da. Ali problematično je kad dođeš i cijeli film, zapravo svi muškarci u filmu su idioti. Da. Svi muškarci u filmu su idioti, a nisam siguran da je to moralo tako biti da preneseš feminističku poruku. Pa da, i bezobrazni i šovinisti onako... Da, jedini... Svi. Koliko toliko normalan muškarac ima je 2 rečenice u filmu, ako i toliko, je muž Glorije. Da. I to je u stvarnom životu, ja mislim, muž. On je onak bio kao simpatičan na ukupno 15 sekundi screen time. I Alan, jel da, u biti. Ali to je lik, znači evo, sad sam se slučajno sjetio, zašto sam mislio da na njega misliš, dok nisi rekao za muža, ali to isto jedan lik koji je toliko nebitan. Nebitan i ne zna šta uopće koja je njegova svrha. Dakle, Alan kao proizvod tvrtke Mattel je bio najbolji Kenov prijatelj. On postoji kao Alan, kao lutka, jel? Bio je kao najbolji Kenov prijatelj. To mu je bila svrha. A ovdje sad on šta je njegova svrha bila? Da istuče one Kenove koji grade onaj zid, a ne mogu ga izgraditi jer su preglupi. Da. I u osnovom zaš grade zid. Pazi, nikad niko ne izlazi iz Barbie svijeta, nikad niko nije ušao u Barbie svijet osim sada, ali oni grade zid. Da. Koji ne znaju izgraditi jer su preglupi. I onda dođe Alan i istuče njih 7 i vrati se. Ne znam, to je isto neka na Trumpa. Je, ali znaš šta mi to se čini? To mi se čini kao idemo ispredat Trumpa, ne znamo kako bi to igdje ubacili da ima veze s pričom, ajmo ovako. Da. I taj dio, kad Alan tuče Kenove koji ne znaju izgraditi zid, koliko je on vezan za ostatak priče? Ništa, da. Eto, i takih ima brdo momenata koji su kao smiješni i referenca na nešto politički relevantno, aktualno, ali od toga... Pa čak i ono kad je on došao, kad je Ken otkrio da u pravom svijetu muškarci vladaju, kad se penje, jel da prvo vidi Bill Clintona kao predsjednika. Znači od svih predsjednika Bill Clintona. Zato što je on... S Monikom Lewinsky, jel da? Da, oličenje šovinizma. Da. Ali, evo, mislim, pročitat ću ovaj zadnji citat. Dakle, to je bio kao ono zadnji čavao kojim su htjeli, zadnji onaj uskličnik u filmu kojim su htjeli, ako već do sad nikom nije bilo jasno što žele reći, evo ovim... Svaki slučaj ovime će reći. Evo ovako. Doslovno je nemoguće biti žena. Ti si predivna i pametna, a ubija me što misliš da nisi dovoljno dobra. To se ona obraća stereotipnoj Barbie, Margot Robbie, mama Gloria. Mi uvijek moramo biti izvanredne, ali nekako to uvijek radimo krivo. Možeš biti mršava, ali ne premršava. I nikad ne smiješ reći da želiš biti mršava. Moraš reći da želiš biti zdrava, ali isto tako moraš biti mršava. Moraš imati novaca, ali ne smiješ tražiti novac jer je to neumjesno. Šta? Na šta se to odnosi? Ajde, molim te, na šta se to odnosi? Šta kao... Ne znam. Žena od muškarca ne smije tražiti novac. Koji je to svijet, ono? Je li to 1950-a, ono? Ne znam, nije mi jasno. Dobro. Moraš biti šef, ali ne smiješ biti zla. Moraš voditi, ali ne smiješ uništavati ideje drugih ljudi. Trebaš voljeti biti majka, ali ne pričati o svojoj djeci cijelo prokleto vrijeme. Moraš biti žena od karijere, ali isto tako uvijek paziti na druge ljude. Moraš odgovarati za muško loše ponašanje, što je suludo, ali ako to istakneš, optužite se da se žališ. Dobro. Trebaš ostati lijepa za muškarce, ali ne toliko lijepa da izazivaš previše ili da si prijetnja drugim ženama jer trebaš biti dio sestrinstva. S ovim se još koliko toliko i slažem, ali to se isto sve može prevesti na muški dio populacije. Ono. Znaš, moraš ostati dio čopora, ali ne želiš biti đubre prema drugim. Mislim, sve to tak možemo sad napraviti od toga jedan rent za muškarca. Ali dobro, mi smo kao povlašteni pa mi to ne smijemo govoriti.
Ali niko ne mrzi muške šefove. Da, kakvi god da jesu. možeš misliti, da. Uvijek se ističi i uvijek budi zahvalan. Ali nikad nemoj zaboraviti da je sustav namješten. System is rigged. Nađi način za prihvatiti to, ali opet uvijek budi zahvalna. Ne smiješ nikada ostariti. Nikada biti nepristojna, ne praviti se važna, ne biti sebična, nikada pasti dolje, nikada ne uspjeti, ne pokazati strah, nikada izaći iz reda. Jel, to sam doslovno preveo, get out of line. Preteško je, previše kontradiktorno i nitko ti ne da medalju ili ti zahvali. I na kraju ispadne ne samo da sve radiš krivo, već je i sve tvoja krivica. Tako sam umorna od gledanja sebe i svake druge žene kako se ubija da bi se svidjela drugim ljudima. A ako je sve to istina i za lutku koja samo predstavlja žene, onda više ni ne znam. A to je njen rant bio. Meni taj rant nije dobro ni napisan. Nije. Ako si već htio poentirat, mogu si to ljepše i bolje i nekako efikasnije napraviti. Da. I bolje, ne primjere, nego neke, kako se kaže, klišeje već, Da. šta god, neke suvislije stvari koje su stvarno problem ženski, jel da? Da. Mislim, ok, mi to gledamo iz muške perspektive jer ne možemo drugačije. Ali jednostavno meni, tebi i još toni ljudi s kojima sam pričao se ne čini ovo kao dovoljno čvrsta, dovoljno jasna i kvalitetna metafora za te ozbiljne teme kojima se film želi baviti. Imam osjećaj da su išli simplificirati zato što ovo film za jako široke mase ispostavlja se vjerojatno će biti film sa najboljom zaradom ove godine. Ispred njega je na box office ove godine samo Super Mario Bros. Da. A to će vjerojatno prestići jer očito su i dalje puna kina. Da. Imam osjećaj da su neke stvari išli simplificirati, ali tu i tamo su pošpricali sa nekim malo dubljim, ozbiljnim stvarima i onda dobiješ taj bučkuriš gdje ne znaš je li to dječje jednostavno ili odrasli komplicirano, slojevito i sve ostalo. Da. I onda dobiješ ovakvu Barbie. I generalno humor mi loš. To se u potpunosti slaže. Znači mi se nismo pravo, ja sam imao jedan trenutak gdje sam ima jako malo, možda 2-3 koje onako... Da. I to onako, da. Ništa sad kao da stvarno se opališ smijeti. Pa da. A film je pun kao nekih panova i šala i... Komedija. Da. Film je drama komedija. Da, nisu napisane što... U biti Ken je najsmiješniji lik. Iako Ken je najsmiješniji lik, ali on je smiješan zato što ga je... Ryan Gosling tako... dobro odglumio. Da. Zato što je uspio onako, on ima taj comedic timing. I onako baš da pogoditi kad neki trenutak da ispadne smiješan i napravi, složi ovakvu facu ili točno u tom trenutku kaže nešto na način takav i baš je dobro odradio, baš on mi je MVP filma. Da. Za razliku od Will Ferrella koji bi kao komičar trebao biti super smiješan ili nešto. On je isto uloga doslovno već godinama. Ali on nije tu ima ništa ni zaraditi. Pa nije. On je šta je CEO Mattela, kao ništa se ni ne zna koji je njegov motiv. Mislim, ide ulovit Barbie zato što, šta je on objasnio? Idemo lovit Barbie zato što će se dogoditi mnoge loše stvari ako ona bude u stvarnom svijetu. Da. To je objašnjenje. Dogodit će se loše stvari. Okej. A to je valjda kao Kena, kao nema veze, što Ken kao pobjegao. Ja, Kena su i zaboravili. Da. I Ken kad je saznao za patrijarhat i sve njegove benefite, Ken se sam vratio. Da, sam se vratio i pomogu Mattel na kraju krajeva, jer su počela prodavati te kuće. Da. Koje njima nisu bilo bitno što se prodaje. Toliko je kontradiktorno, toliko je nekih i sitnih i velikih paradoksa u cijeloj toj priči. Iako, kao, ja bih rekao, vrijedna je poruka koju pokušava film odaslati, ali
izvedba je katastrofalna po tom pitanju. Da. Baš da. I pazi što su napravili od tog kao odbora, glavnog vodećeg odbora Mattela. Svi muškarci koji služe samo da bi Will Ferrellu kao glavnom čovjeku s njim tu plesali i izgledali glupasto i doslovno ponavljali iste rečenice ili dovršavali njegove rečenice. Napravili su odbor muškaraca za to što oni kao predstavljaju, ajmo reći, zle muškarce na poziciji moći. Da, mislim, to bi trebalo biti kao i ironično, jel da, zato što je Barbie u pitanju i igračke za djevojčice, a Barbie kao predstavlja, možeš biti što želiš, jel da, ali kao muškarci su, koji su, ne znam kako mogu voditi firmu, ako su taki. Da, ali što misliš u stvarnom Mattelu, koliko je muškaraca, koliko žena u odboru? Nemam pojma. Ja sam googlao. I? 6 muškaraca, 5 žena. S tim da je 30 godina bila žena CEO Mattela. Dakle, uopće nije tako kako su. Oni su napravili veću karikaturu od sebe nego što jesu. Zašto? Zato da bi malo to bila i kritika kapitalizma, konzumerizma i svega toga. Kao da budu autoironični. Mislim, čudno, sve u svemu čudno. Zašto bi napravili od sebe veću sprdnju nego što jesu? Jer, mislim, Barbie, tu se promatra, isto se zagrizao se veliki kolač, imam osjećaj da ga nisu mogli do kraja prožvakati. Ja mislim da je bilo jedno 12 kolača i od svega sve su trpali. Sve su trpali, ja ne mogu prožvakati. Ne mogu prožvakati da to bude ono da svaki okus osjetiš. To, kada znači fino, lijepo torta, kolač izgleda i odrežeš komad i odrežeš drugo, onda to sve smuljaš i onda to sve neka smeđa boja, koja na ništa ne liči. Da, nema teksture, nema okusa više kako treba. Da. Evo, to je dobra metafora za ono što mi očito se slažemo o Barbie. Pa da. I ova Saša, znači kćerka od Glorije, ona, mislim, svi tinejdžeri su ljuti na svijet, ali ona je baš onako jako bezobrazna i ljuta, ali bez ikakvog razloga. Ona je odmah Barbie, po upoznavanju sa Barbie, prozvala ju je fašistkinjom. Ti si fašist, znači ono, baci tako jednu zapaljivu političku riječ odmah ovako, pljas, Barbie ti si fašist, i ona se rasplače što je ona fašist. A ja se pitam, kako ti uopće znaš šta je fašizam kad živiš u plastičnom svijetu, od kad si stvorena i sad si došla u stvarni svijet i ti si se uvrijedila jer si fašist. Kako ti znaš šta je fašizam? Odakle je uopće percepcija toga? Ne znam. I kao, unazadila si feministički pokret 50 godina, tak nešto je rekla. Da. Kćerka. Unazadila si feministički pokret 50 godina. I tu sad ima sigurno malo istine, mislim malo i više istine da je Barbie postavila neke standarde ljepote koji ne mogu sve žene pratiti, a nastoje i onda se bediraju zato što ne mogu pratiti taj standard ljepote. A opet... Mislim, to je i meni to je lutka u pitanju. Da. Znači, igračka za djecu. Igračka za djecu koja je postala simbol puno više nego što je zapravo prvotno kao začeta. Ali opet oni sami sebe, Mattel tu sam sebima podmeće nogu na neki način. I sad ispada, malo autoironije, hrabri su što se tako nose na taj način s tim temama, ali na kraju svega ti vidiš da to neće utjecati, to će sve pozitivno utjecati na prodaju Barbika, na tu firmu. Već je. I ono što nismo komentirali po dolasku u kino, što smo primijetili, kakvi su ljudi oko nas, kako su izgledali. Roza. Da. Jako roza. Da, žene su se uglavnom i pojedini muškarci obukli u roza, jer je to događaj. Dakle, gledanje Barbie više nije samo gledanje filma, nego ti moraš izgledat i vjerojatno upaliti selfije i u kinu, ispred kina i s ekipom, gdje ste svi roza obani, mi smo tamo bili uljezi, a i danas smo se bome pripremili za recenziju Barbie. Znači film je opet pozitivno izreklamirao
koliko god se tu sad ozbiljne teme potiču, ti si pozitivno okrenio priču na prodaju i na opet konzumerizam. A na kraju krajeva Mattel bol njih briga za film. Pa da. Oni će zaraditi. Njima je bitna promocija i reklama. Da. Mislim, dobili jesu oni za prava i što od filma, normalna stvar. Da. Ali to je ništa naspram koliko će zaraditi od filma, to jest od igračaka i svega vezano uz Barbie. Majci, duksi, jakni, torbi, sve što će pisat Barbie na tom. Da. Koliko si ocjenu dao? Barbie. Ja sam danas stavio ocjenu. Jesi? Na stranici gdje ocjenjujem. Imaš stranicu za ocjenjivanje. Stranica za ocjenjivanje filmova se zove .com. Htio sam da 4, ali sad kad smo popričali, spustit ću na 3,5. Ja sam mislio da ćeš povećat. Kad si rekao sad kad smo popričali, znaš ono kao... Da. Ok, 3,5. Ja sam 4. Tih 3,5 to je samo zbog Margot Robbie i Ryana, njihove glume. I zbog setova i produkcije, to jest production value, jel da? Da, production design, production value i to. To je, znači, to je vrhunski napravljeno. Je, vrhunski napravljeno i tu meni, znači gluma hvatanju koštac s ozbiljnim temama, iako uglavnom ne na dobar način, nisi to realizirao kako trebalo. Da. I dizajn svega, pogotovo tog Barbie Worlda. Pročitao sam smiješan komentar, kaže ono što su uspjeli dobro ajde Barbie World je umjetan, ali kako kad su došli na Venice Beach, uspjeli su Venice Beach prikazati kao da nema beskućnika, a doslovno obala je prepuna šatora, beskućnika i svega, više uopće se niko tak ne šeta. Slobodno držeći se za rukice i kako su njih prikazali tamo na rolama i to, sve prepuno beskućnika na tom Venice Beachu gdje su se prvo pojavili. Tako da eto, i tu su malo napravili idealnijim svijet nego što je. Da. Tako da, eto, ja ostajem pri 4. Ne znam. Bio sam onako, ma dobro, aj nije to toliko strašno, a onako cijelo vrijeme si govorim, a zašto, kak nije strašno, pa trebalo je biti, imaš dovoljno mesa i dovoljno si tog pokrenuo da si to mogu bolje obraditi. Da je obični film, znači bez tih nekih poruka, nešto baš onako, ko što ima, ne znam koliko ima, 40 animiranih filmova Barbie. Znači da je samo obični film, Barbie nešto bez veze, sigurno bi dao veću ocjenu. Sam zato zbog teme, kako su to napravili i šta su to sve smiksali i napravili taj bučkuriš i Will Ferrell. Will Ferrell, potpuno nepotreban lik i točno kao što si rekao, znači ista uloga koja je zadnjih njegovih 100. Da. Ostao nam je još 1 metar. 9. 8. Ali ja ću dati 8. Spustit na 8. Spustit ću. Znači 8. 8, ali tu visi 9. Bliži se dugici. Da. Hoćemo obrazložiti zašto? Pa može. Aj, probaj. Kao što rekao. Kako su prikazani muškarci kao da su totalno glupi, šovinisti. Ima ih. Ja to ne osporavam. Ali prikazani su tako da bi podigli tu kao poruku feminizma, gdje bi kao uzdigli to sve. To na kraju krajeva nije meni pametan i zanimljiv način kako to napraviti. Nije pametan zato što ćeš ti razbijesniti čitavu jedan sloj ljudi, muškaraca, a kad tako glupavo zaglupljuješ cijeli jedan spol, rod. Da. Zašto bi to radio? Jer automatski ćeš stvoriti onda mrzitelja onog suprotnog. Čim ideš tako ekstremno prikazivati, odmah
ti se jave oni koji su, to nećemo biti ja i ti, mi se nećemo razbijestiti, a to ćemo reći da to nije dobro napravljeno. I da nije, ali će biti, mi svi znamo neke ljude u svom životu, jel, svi ih imamo, koji će odmah poluditi na to i reći to je američki woke drag koji me samo naljuti, idem gledat Komandosa. Razumiješ? Da. To će to napraviti velikom broju ljudi. Zato je to nije pametno. I zato je to woke. Zato je to dosta jaki woke. Možeš komandno staviti woke Barbie, Da. Jesi primijetio transgender Barbie? Jesam. Čuo sam. Isto. Da. Tu isto otpada za moj skor. Da. To... ja ne znam sad, jel postoji krupnija Barbie? Trudna Barbie? Ne, trudna. A krupnija? Ovako kao ja. Ne znam. Tu je u filmu ima. A Barbie kao koja bi trebala predstavljati, jel da? Mislim, kako i samo u filmu se govori i ta priča i sve kao ti neki standardi ženske ljepote, pitkosti, šta god, gluposti, jel da? Ona je tamo, kao Barbie. Da. Ja ne znam ili ima. Ne znam, možda ima, a onda džaba im to sve što... A recimo, pojavljuje se brdo otkazanih Barbie i Ken lutaka, recimo Sugar Daddy Ken je otkazan, naravno, mislim jasno je zašto, ne moram objašnjavati, ali Pregnant Barbie je otkazana. Zato što kao boje se da će poticat na tinejdžersku trudnoću. I hrpa tih Barbie lutaka je pokrenuta, ali zbog žalbi roditelja konzumenata, kupaca te proizvoda, oni to otkažu. Da. A onda proizvedu neku novu, ovakvu, onakvu, inženjerku, doktoricu, graditeljicu, ne znam, šta god, ove koje mogu proći. Ali brdo je bilo pokušaja, pogotovo kad gledaš kroz neke druge epohe 20. stoljeća, jer jako dugo Barbie postoji, što se sve pokušavalo. Mislim, bila je ona, kako se zove, Shirley? Ne. Skippy, tako nešto. Tak nešto, uglavnom, ona je kao bila predviđena biti mlađa sestra Barbie. I napravili su u jednom trenutku lutku koja je kao mlađa sestra i malo manja, ali joj možeš produžiti udove i narastoje grudi i ne znam što, pa su i nju otkazali, to što je bilo šta vi radite. Ali mislim, kad malo pogledaš ima urnebesnih ideja, ali oni su probavali pa app. Još jedna stvar je što je sad takav film došao u taj sav bazen i oluji Marvelovih i Netflixovih i raznih filmova i serija, jel da, tih, kako oni to zovu, Peggy Sue i ne znam, ima još neko ime, da kao Super Strong Woman. Da. To isto sigurno utjecalo na ovu cenu. Da. Definitivno je film woke. Debelo je woke. Da. I mislim da to... ne znam. To je jedna od onih stvari koje jesam očekivao da će ići uz ovaj film. Da, u biti... Pa nisam čak. Ja jesam. Da, nisam. Mislio sam da će to provući kroz to, definitivno. I tak i je. Sad. Ne znam, vidjet ćemo, bit će sigurno Barbie 2, 3, kak se čini po ovom svemu, pitanje će ostati ovi glumci, to ćemo isto vidjeti, ali... Sigurno će Margot Robbie kao žena, će opet morat postati Barbie zbog nekog razloga. Da. Je li ovo njena uloga koja će zasjeniti sve njene druge uloge? Dosad je bila kao Harley Quinn najviše povezivana s tom ulogom. Da. S tim likom. Da. Mislim, ja sam nju gledao stvarno sad u dosta filmova. Gledao sam 10 filma, sigurno možda i više. Ima da ona je. Aj, Tonja, to sam ju gledao kao onu klizačicu. Gledao sam ju Birds of Prey, gledao sam ju... A Birds of Prey, to je... Harley Quinn origin story, mislim origin, kao njena zasebna priča.
i u ovom ne Justice League, nego kak se zovu ovi Suicide Squad, da. Ovaj drugi, jel, kao novi. Pa u oba je bilo. Ali prvi nisam gledao. Gledao sam ju u Queen of Scots. Focus. To nisam gledao. Sa Will Smithom. Nisam to gledao. U Wolves Wall Street, a to smo svi gledali. Tu je bio njen big breakout. Da. Pa u Asteroid City. Da. Baš ono, puno filmova. A ima, da. Mislim, ne mogu se sad sjetiti, ali tu je 100%. Da, ima toga. Pa, rekao bi da hoće, zbog zarade i zbog svega, i zbog tog fenomena i koliko je sad to ušlo već u pop kulturu, tako da sigurno hoće. Ali imam osjećaj da bi... To bi si, što najgore, moglo dogoditi i s Ryan Goslingom. Da. Ja nekako za Margot Robbie imam osjećaj da će biti utrčak malo ta uloga Barbie, da će ju kao biti taj... Znaš, ono, ti si Barbie. Da. Što god drugo odglumiš, ti si Barbie. Pa dobro, imam produkcijsku kuću, boli briga. Da, misliš da... A dobro. S tim može definitivno malo ublažiti to. Da. To da. Mm. A Ryan Gosling, za njega se ne bojim. On je do sad imao baš ikonskih uloga. Pa je. On je imao odličnih uloga. Od Drive-a do Blade Runnera do, ne znam... Like Crazy Stupid Thing Love, ili kako se zove? Crazy Stupid Love. Odlična isto uloga. Onaj... La La Land je on glumio. Pine, Beyond... Place Beyond the Pines. To, da. Isto dobar film. Njega sam gledao u 20 filmova barem. I imao je baš ikonskih uloga i baš je, odličan glumac. I jedan od, možda top 2-3 najtraženija današnjice, dok bi za Margot Robbie rekao da je najtraženija glumica današnjice. Pa, slažem se, da. Nema ko je iznad nje. Trenutno, još pogotovo s ovim boomom Barbie, nema traženije glumice. Pa, to je to. Ja bih rekao da je to. Part 1 ćemo zaključiti. Volume 1 ili kako god nazovemo ovaj Barbenheimer dio. Znači, za Barbie smo se manje više složili oko svega. Da. To je to. To je to. Pozdrav s ovog prvog dijela. Vidimo se uskoro.